Sapi raksasa datang, bro. Medeni rek dhuwur banget sapine. Soalnya cak rene. Awas nek sandung. Sapine mari, guys. Woi, kaget. Mas Gondrong ngaget-ngageti. Jangan. Udah. Mati, Bro. Nah, tuh. Sapi urung mandek wis digageti. Mangan lho, sapi. Ayo, waduh, nabrak meneh Mas Gondrong iki, waduh. Galak iki medene. Mati, Mas, kayak dalan, Mas. Waduh, enek apa Mas Gondrong rame-rame iki? Waduh, enek apa iki? Geger gedet, Lur. Waduh, enek apa iki? Apa iki rame-rame? Wah, lah enek sapi raksasa, Bos. Mas, Anak sapi raksasa, guys. apa-apa. Sapi raksasa datang, bro. Medeni rek dhuwur banget sapine. Soalnya cak rene. Awas nek sandung. Sapine mari, guys. Oh, rame banget iki. Oh, rame, Pol rame nih. Tekan kono kok konser. Mantep, das, nganti gepeng nih. Waduh, gepeng nih. Unuknya, guys. Up. Woi, kaget. Mas Gondrong ngaget-ngageti. Jangan. Udah. Mati, Bro. Nah, tuh. Sapi urung mandek wis digageti. Mangan lho, sapi. Ayo, waduh, nabrak meneh Mas Gondrong iki, waduh. Galak iki medene. Mati, Mas, kayak dalan, Mas. Kasih jalan. Gir. Es krim ini, es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, sing tengah, Bro, hati-hati sing tengah. Buang. Sing tengah lho, Bro, hati-hati lho, Bro. Yang tengah kayaknya Ketinggian 4.000 TPL. nah, potongin Mas. Potongin Mas. Petangnya nutupi. Nah, nanti lah. Habis duit orang enggak jalan. Sing cilik sik mau, sing cilik sik. Mener. Ini yang kecil dulu yang diturunkan. Wah, wis. Sakmene tok wis gedhe iki saka kandang ndi? Masih ada 2 yang tengah nih yang perlu dihati-hati ya. Kita coba lihat dari kepalanya ini. Dari dekat ya. Ayo. Nafas langsung. Ada ini ya. Ini yang sebelah kanan dulu. Brahman ya? Brahman. Dia ono sapi daftaran Sapi Brahman raksasa ini. Yang sebelah lagi, yang tengah. Apa yang tengah tuh? Nah, teman-teman ini udah turun ya, ditimbang. Sekali. Mantap sekali.
Tong kental. Tujuh empat bobotnya. Mantap sekali. Wush, sing sijine hati-hati lho, Bos. Itu kok galak sing sijine. Galak gitu. Ini penurunan sapi yang ketiga yang sempat galak tadi. Hati-hati, Bro. Galak lo, Bro. Hati-hati lo, Bro. Hati-hati. Walalah. Ngeri. Pun we. Ngeri. Ngeri. Jos, Bro. Tak kira galak, Bro. Aman ya? Galak wonge. Galak wonge. Rajanya datang. Ayo. 54. Rolun beng ora pintu ya. Aduh kita. Ya. Itu hilang loh. Itu kita. Ayo lah. Cari loko malu. 686. 686. Tak siro. Ini Pak, kulone kene Pak. Ora sak ton ya, Bu. Ayo. Sing nonton durung puel. Wis rampat. Wis rampat malah. Malah gede sing iki ya, Bro. Magelang. Ayo Pak. Oke, 30. Walah, mantap ya. Saya kira tadi bisa nyampe 1 ton ini. Ternyata bobotnya cuma yang satu ini 68. Ini 7374. Waduh, weh, aja dicedake Mas. Sedukan. Sangar sing kae, Bro. Timbangnya teh kae, Mas. Ya. Tempai, Bro. Kae lho. Sing manut Sopon arep lho sapi. sopon. Pon arep. Iya. Ya iki ngono omahnya to.
Lagi rembukan ya soal harganya.